Rustam Sulaymonov mavqei zarbasini zarba va golazo! Golazo, golazo, bellissimo! дуруд бар шумо дӯстони азиз, тамошобинони ҳамешагии телевизиони варзиш ва роғибони футболи тоҷик. Тепло приветствуем вас, уважаемые зрители телеканала «Варзиш». рӯзҳои ба шумор боқӣ монданд то охири соли 2020 ва соли 2020-ро ҳеҷ кас ва ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад кард, чун дар ин сол пандемияи коронавирус таъсири манфии худро ба тамоми соҳаҳои тамоми кишварҳо расонд ва барои ҳамин ин сол фаромӯшнашаванда аст. Новбаста аз тамоми мушкилиҳо имсол наздик ба хотимаи худ аст ва мо дар ин студия имсол имкон дорем ки аз ҷамъбасти сол натиҷагирӣ кунем. Ҷамила, ту чӣ таъссуроте бардошти аз соли 2020? Знаешь, Михровар, уходящий год выдался непростым. Пандемия разрушила многие планы, особенно на лето, но мероприятие у нас не о плохом, поэтому, думаю, не стоит вдаваться в подробности. аммо боварии комил дорам ки лаҳзаҳои хуш низ буданд барои ту. Ну, конечно, Михровар, не без этого. новбаста ба тамоми мушкилиҳо, новбаста аз он монеаву маҳдудиятҳое ки ҳастанд, федератсияи футболи тоҷикистон наздик ба ҷамъбасти сол аз рафти сол натиҷагирӣ менамояд ва беҳтаринҳоро аз рӯи нишондодҳои инфиродӣ муайян месозад. ва имсол маросими ҷозаспории федератсияи футболи тоҷикистон каме фарқкунанда аз солҳои пешин. агарчи мо соли гузашта дар як толори бошукӯҳ дилрабо беҳтаринҳоро муайян карда будем, имсол бошад дар ҳамкороҳӣ бо дӯсту ҳамкорам Ҷамила мо беҳтаринҳоро бе ҳузури мухлисон ва тамошобинон эълон хоҳем кард. Да, Михровар, в этом году церемония награждения несколько отличается от прошлых лет. Но это не помешает нам подвести итоги сезона и выявить имена лучших по индивидуальным показателям. Поэтому, Михровар, давай скорее перейдем к основной части нашей программы. Кстати, Михровар, вот ты спросил у меня о 2020 годе в целом, а я хочу спросить у тебя о футбольном 2020. По твоему мнению, какой он выдался? медонӣ ҷамила, соли 2020 барои ман расо соли хотирмон буд, чун вақте ки тамоми дунё дар ҳасрати тамошои футбол буданд, ташнаи тамошои бозӣ буданд, чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ дар ҳоли ҷараён буд ва мо метавонистем ки онро тамошо кунем. муҳимтар аз ин, давлатҳои аврупоӣ ба мисоли испания, чехия, олмон бозиҳои лигаи олиро тамошо мекарданд ки воқеан ин чиз маро хурсанд мекунад. ҳатто медонӣ ҷамила, як воқеаро ба то нақл мекунам. Аз Миср бо ман дар тамос шуданд ва пурсон шуданд ки чӣ тавр метавонем бозиҳои лигаи олиро тамошо кунем. ва бубин ки фикр мекунам натиҷаи олӣ аст. ба сомонаҳои варзишӣ ворид мешавӣ, гап сари як мавзӯъ меравад: натиҷаҳои бозиҳои лигаи олӣ. албатта як хотироти неки дигар он аст ки Равшани Кулоб чӣ гуна имсол бозӣ кард. ман воқеан ҳаловат бурдам ва то ҳол бозиҳои ин даста назди чашмони ман аст. ва буданд ҳолатҳое ки на чандон маро хушҳол гардонинданд. натавонистем дастаҳои тоҷикистонро дар мусобиқаи ҷоми конфедератсияи футболи осиё бубинем ва ин чиз воқеан маро ғамгин мекунад. мусобиқа лағв гардид. ба ҳар сурат мавсими 2020 чемпионати тоҷикистон муваффақона ба анҷом расид ва акнун метавонем ки ба қисми асосии барнома пардозем. ва чун меҳр ба футбол одамон аз хурдсолӣ мебанданд, нахуст дар бораи футболи кӯдакону наврасон хоҳем гуфт. ҷамила, оё ту медонӣ ки фифа тавсия додааст ки барои давлатҳое ки футболи наврасони онҳо рӯ ба инкишоф аст, аз таҷрибаи ҷопон ва Тоҷикистон ибрат гиранд. Да ты что, Михровар, нас ставят наравне с Японией и примером для многих других стран. Я думаю, что это высшая похвала для нашего футбола и стараниям, которые прилагает Федерация футбола Таджикистана последние годы. Надеюсь, это только начало всех наших больших побед. бале, умед мекунем ҷамила. биё ҳамакнун ба меҳнати имсолаи лигаи футболи наврасон нигарем ва бинем ки ҳунари кадом нафар дар ин сол фарқкунанда ва беҳтарин буд. Турниры проводились в 3 возрастных категориях. Это Ю-15, Ю-17 и Ю-18. И самое важное, что соревнования Ю-15 и Ю-17 проводились в 2 категориях. бале ҷамила, бениҳоят дуруст қайд кардӣ ки мусобиқаҳо байни наврасони то 15 ва 17 сола ба 2 дараҷа тасниф шуданд: лигаҳои пешсаф ва умед. дастаҳои беҳтарин байни ҳам дар лигаи пешсаф мубориза бурданд. дастаҳое ки роҳхати лигаи пешсафро соҳиб шуда натавонистанд, дар лигаи умед мубориза бурданд ва ин иқдом аввалин аст дар таърихи мусобиқаҳои наврасони Тоҷикистон. ин ҳам бо як мақсад баргузор гардидааст: барои кашфи чеҳраҳои нав, барои чеҳраҳои боистеъдод. И начнем мы с возрастной категории до 15 лет. акун биёед ба ҷоизадорони мусобиқаи лигаи пешсаф миёни бозингарони то 15 сола мутаваҷҷеҳ мешавем. инак
тамошобинони азиз, Диловар Азизов аз дастаи Равшани Кулоб беҳтарин нишон занд. Ҳайдаршоҳ Худододов аз дастаи Суғди вилояти Суғд беҳтарин бозингари мусобиқаи миёни футболбозони топ 15 сола мешавад ва Фаридун Рустамов сармураббии дастаи наврасони Равшани Кулоб беҳтарин мураббӣ эътироф мегардад. маҳз Фаридун Рустамов ки аз оилаи футболи Рустамовҳо аст, дастаи наврасони Равшанро имсол дар лигаи пешсаф миёни бозингарони топ 15 сола ба чемпионӣ овард. Муборак бошад ва ҷоизадоронро мо ба саҳна даъват менамоем. Наши кубки уже ждут своих победителей. муборак бошад ва мо даъват менамоем ба назди худ ҷоизадоронро, чун мо якчанд саволе дорем каме пештар. хуб, албатта аз Диловар мехостам оғоз кунам. шумораи зиёди голҳо имсол задӣ. фақат рост бигӯ, дар майдон барои голзанӣ бештар талош мекардӣ ё ғалабаи дастаатро муҳимтар медонистӣ? ғалабаи дастамро муҳимтар медонистам, ки ман бисёр голҳое задам. мехостам ки дастаи худ дар ин мусобиқа ҷойи аввалро ишғол кунад ва ман бо кӯшиши ҳамдастагона ин ҷоизаро ба даст овардам. яъне ки шумораи голҳо барои ту муҳим набуд, аммо аз ҳама бештар гол задӣ. бале. сипос. саволи фикр мекунам ки ба саволи худ ман ҷавоби арзанда гирифтам. ба ҳар сурат маҳорати шумо фарқкунанда буд. дар соли навбатӣ чӣ нақшаҳо доред? боз ҳам мехоҳед ки беҳтарин нишонзан гардед ё ягон нақшаҳои боз ҳам баландтар барои худ гузоштаед? ман дар соли оянда кӯшиш мекунам ки боз ҳам бозии хуб нишон дода бозингари беҳтарин бароям. акнун фикр мекунам ҷамила савол дорад ба Да, для Хайдаршо Худойдодова. Хайдаршо Худойдодов из команды СУКТ Сагдийской области. Он стал лучшим футболистом в категории Ю-15. Хайдаршо, скажи, пожалуйста, сколько лет ты уже занимаешься футболом? И что ты сейчас чувствуешь, стоя на этой сцене и в руках с кубком? من 4 سال باز است که به فوتبال مشغول می باشم و من خیلی می فخرم که بازیگر بهترینی این مسابقه گشتم و در آینده حرکت می کنم که باز بسیارتر جایهای نمایان گیریم و دسته خود در این مسابقه دیگر جای اول رو اشغال کنم. ман як Пожелаем саволи тебе дигар низ успехов. дорам ҷамила ба ӯ. Так. шумо беҳтарин бозингар дониста шудед дар мусобиқаи лигаи Ю-15, аммо дастаи шумо чемпион нашуд. агар шумо имконият медоштед ана ҳамин ҷоизаи худро бо медали тиллои мусобиқа иваз мекардед ё на? برای من دسته خودم در جای اول می ایستاد و من همین عنوان خودم رو بعد عوض می کردم که دسته ما جای اول شود. мо умед дорем ки ҳатман мешавад дар лигаи Ю-15 нашуд, албатта дар лигаи Ю-17 шояд ки дастаи маҳз шумо ғолиб гардад. ва акун бевосита сувол ба Фаридун Рустамов ки аз оилаи футболӣ аст мо қайд кардем. дар оилаи шумо Фаридун ҳамагон робита доранд ба футбол. аз куҷо ин меҳри беканор ба футбол пайдо гардид? сабаби ин падарам аст ки падари ман футболбоз аст. мо касби падарро гирифта рафта ба мактаби варзишӣ футбол машқ карда футболбоз шудем. айни замон чанд нафар аз оилаи шумо дар футбол банд ҳастанд? наврӯз Рустамов, ҳасан Рустамов, боз тои Рустамов ва шумо 4 нафар. барои як дастаи футзал як нафари дигар намерасад ва 7 нафари дигар барои футболи калон. саломат бошед. бори дигар муборак бошад ҷоизаҳо. мо умед мебандем ки дар мавсимҳои навбатӣ низ шумо метавонед ки ба натиҷаи назаррас ноил бигардед. Поздравляем вас еще раз. А теперь переходим на одну ступеньку вверх возрастной категории. В этом году матчи юношеской лиги Ю-17 выдались очень зрелищными, и борьбу за медали вели 10 команд, а победитель определился за тур до финиша. Давайте узнаем имена лучших в этой категории. инак беҳтарин футболбоз ва беҳтарин мураббии чемпионати Тоҷикистон миёни наврасони то 17 сола шуданд намояндагони як даста. инам бошад мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишдӯи шаҳри Душанбе, футболбози ҷавон умедбахш Абубакр Сулаймонов ва мураббӣ Сафарали Раҳмонов. А лучшим бомбардиром 2020 года становится Далер Махатов, игрок команды «Джавонон» Джабор Расуловского района. ҷоизадоронро ба саҳна даъват менамоем.
И пока наши победители идут к своим кубкам, давай расскажем несколько интересных фактов о них. Именно вторая республиканская школа высшего мастерства досрочно выиграла золотые медали, и к этому успеху команду привел именно тренер Сафарали Рахмонов. ва дар мавриди устод Сафарали Раҳмонов мураббиест ки шумораи зиёди бозигарони мунтахаби Тоҷикистонро ба воя расонидааст. Эҳсони Паншанбе, Табризи Давлатмир, Ваҳдат Ҳанунов, аз футзал бошад Фирӯзбек Муродов, Собирҷон Гулелаков, Муҳаммад Шарипов. Мураббии аввалини ҳамаи онҳо Маз Сафар Рахмонов буд. Мехровар, а в этом сезоне Далер забил целых 30 голов в ворота соперников. Что еще более примечательно, в прошлом году Далер становился лучшим игроком в Ю-15. Беҳтарин нишон дод Ҷамила. Мы Ва поздравляем вас, дорогие наши победители. У нас есть несколько вопросов, Мехровар. ман мехостам ки як савол якбора ба ду ҷоизадорон бидиҳам. Так. ибтидо Абубакр ва Далер, дастаи дӯстдоштаи шумо кадом аст ва дар оянда дар кадом даста мехостед ки бозӣ кунед? Аммо командаи Европа бирем. шояд ягон бошгоҳ аз Аврупо бошад. Барселона, Реал Мадрид. Реал Мадрид. Реал Мадрид. Реал Мадрид. Нафари дигар чӣ ҷавоб медиҳад? Як нафар Реал Мадридро интихоб кард. ман мехостам дар ливерпул бозӣ кунам, Барои чӣ? барое ки ба ман маъқул аст. Барои чӣ ба ту маъқул аст? бозингарои хеле хуб дорад. ва яке аз онҳо ту мешавӣ дар оянда, дуруст? Насиб. акнун бевосита мехостем ки бо мураббии дастаи Мактаби ҷумҳурияи маҳорати олии варзиш як чанд суоле бидиҳем. Устод, дар тарбияи насли наврас чӣ нозукиҳоро бояд ки мураббӣ ба инобат бигирад? ва то андозае ки мо медонем шогирдони шумо бо як сабки замонавии футбол бозӣ мекунанд. Ин сабкро шумо худ намедонам кашф кардед ё ки ягон таҷрибаи коршиноси хориҷиро шумо истифода мебаред? мо асосан машқи мо аз мактаби Аякс гирифта шудааст. Аввал худамон меомӯзем, баъд ба шогирдони худ пешниҳод мекунем. чун мактаби Аякс яке аз муваффақтарин мактабҳо аст. беҳтарин мактаб мешавад. мо умед дорем ки дар баробари он нафароне ки шумо тарбия кардаед то имсол ва онҳо дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон бозӣ мекунанд, чун ман қайд кардам шогирдони шуморо як бори дигар ки бозӣ мекунад? Фирӯзбек Муродов дар футзал, Эҳсони Паншанбе дар футбол, Табризи Давлатмир, ҳамаи онҳо шогирдони ана ҳамин устод ҳастанд ва мо итминони комил дорем ки дар оянда шумо ана ҳамин гуна футболбозони болоёқатро ба воя мерасонед. Муборак бошад ҷоизаҳо. Раҳмат. Поздравляем вас еще раз. Нет, они просто неуверенно говорят. Зато Ливерпуль, Реал Мадрид. Надо было пошутить на эту тему. Ну ладно, в следующий раз. ман Сулаймон Фабакр аз дастаи Шерсем аввал миннатдории худро ба Федератсияи футболи Тоҷикистон баён мекунам, баъд ба мураббии худ Раҳмону Сафар, баъд ба ҳамдастаронам ки бо ёрии онҳо ман ин ҷоиза ба даст овардам. соли 2020 барои дастаи ман ва барои ман соли фаромӯшнашаванда мебошад ки мо сазовори ҷои якум гаштем. ин ҷоизае ки беҳтарин мураббиро сазовори ман донистанд. дар мусобиқаи имсолаи бозигарони то 18 сола 9 даста иштирок карданд ва барои муайян кардани ғолиб 2 марҳила лозим шуд. сараввал ҳамаи дастаҳо байни ҳам бозиҳои рафту баргашт анҷом доданд ва дар марҳилаи навбатӣ бошад 4 дастаи пешсаф байни ҳам 6 даври дигар рақобат карданд ки дар натиҷа дастаи Орду 2026 зинаи аввал, Ашт дуюм ва Равшан мақоми сеюмро ишғол карданд. Думаю, с таким огромным количеством вовлеченной молодежи в футбол в последующие годы нам будет очень трудно выбирать самых лучших, потому что их будет становиться все больше и больше. Скоро мы станем вместе с вами кузницей кадров. умедворам ки ин гуна рӯзҳо ҳатман мерасанду мо шоҳиди ҳунару ҷилои футболбозоне ки айни замон ҷавон ҳастанд дар оянда дар футболи касбӣ маҳорати худро 100% нишон медиҳанд. ҳоло бошад мо беҳтаринҳоро дар соли 2020 дар мусобиқаи лигаи Ю-18 муайян хоҳем кард. мутаваҷҷеҳ мешавем ба экран. инак Абдулло Шарипов аз дастаи Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиш беҳтарин нишонзанд. Кароматулло Боронов аз Орду 2026 беҳтарин бозигар ва сармураббии дастаи Орду 2026 Рустам Қурбонов беҳтарин мураббӣ дар лигаи Ю-18 дар мавсими 2020 эътироф мегарданд. муборак бошад ва мо ҷоизадоронро ба саҳна даъват менамоем. Приглашаем на сцену победителей.
خب مرحبا خوش برای اینجا دعوت می‌نماییم چند سوال البته ما با هر یک شما داریم. جمیلا فکر میکنم که شما می‌خواستید از سراول Абдулло, чего вопросом шаве? Да, у меня есть вопросы лучшему бомбардиру. Абдулло, в этом сезоне у вас было очень много красивых голов. Мы хотим узнать, какой гол был самым лучшим для вас, самым запоминающимся. Голи задай ман дар дастаи ЦСКА буд. И, наверное, это был долгожданный гол, да? Да. Устод, дастаи шумо имсол чемпион гардид дар мусобиқаи Ю-18, аммо аҷиб он аст ки аз таъқибкунандаи асосии худ дастаи шумо тафовути 16 имтиёза дошт. Ин аз чӣ дарак медиҳад? Дастаи шумо ин қадар қавӣ аст ё ин ки ягон рақиби арзанда дастаи орзуи 2026 надошт? раҳмат барои савол. аввал ман мехостам табрик кунам дастаи худро бо унвони чемпионӣ, баъдан миннатдории худро ба роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон баён намоям, чунки онҳо чӣ шароитҳои бар мо лозим буд, онҳо муҳайё намуданд. Аз ҳамин сабаб бачаҳо ҳаминро нигоҳ карданд ки роҳбарияти федератсия ба онҳо назар мекунад. дар тамринҳо чӣ қуввае доштанд машқ кардем ва аз ҳамин сабаб чемпион шудем. боз ман мехостам миннатдории худро ба коркунони академия ва директори академия Фатулло Ҷалилов баён намоям, чунки ин ғалаба ё ҷоизае ки ман гирифтам, ин ғалабаи ҷоиза аз ҳамонҳо ҳам ҳаст, барои ки онҳо бисёр ёрдамҳо фақат шабу рӯз дар пеши мо буданд. ва умед дорем ки дар соли навбатӣ чун шогирдони шумо аллакай 19 сола мешаванд, шомили дастаҳои лигаи олӣ мегарданд, ба он ҷо баромади хуб нишон медиҳанд. бори дигар муборак бошад. раҳмат. ин ҷоиза на танҳо аз ман, ин барои ҳамаи командаи ман аст, ки барои он ки агар о намешуданд, ин ҷоизаро ман ҳеҷ вақт ба даст намевардам. Ну а женскую лигу страны позвольте представить мне. С каждым годом женский футбол в нашей стране становится все популярнее. Только в этом туре мы получали такие новости, как женская лига Таджикистана «Богатый на голы тур», кто-то сумел вырваться вперед, одна команда снова наступила на пятки другой, лидеры добились синхронных побед, те ушли вперед, эти догнали и так далее и тому подобное. То есть, как мы понимаем, в этом году в женской лиге было очень жарко. Конкуренция растет, качество игр и стремление к победе тоже, и это, конечно, не может не радовать. Давайте узнаем имена лучших в этой лиге. Итак, лучшим вратарем женской лиги Таджикистана 2020 становится Саидова Сайора, голкипер команды «Зебонисо» города Душанбе. Лучшим бомбардиром лиги становится форвард бухтарского хатлона Халимова Лайло, которая в 18 матчах, только вдумайтесь, забила 78 мячей. И, конечно, лучшим игроком лиги бесспорно признана Рафина Нормуратова из команды Бешкент района Носири Хусраф. Встречаем наших очаровательных победительниц. ва ҳолон ки ҷоизадорон баромада истоданд, ҷамила мехостам аз ту як чиз пурсам. Шояд Лайлоро мегӯяд ки як мастер-класс барои ҳамлаварони баъзе дастаҳо гузаронад. Сейчас мы у нее и спросим. марҳамат, мо шумо даъват менамоем ба назди худ. ҷамила, чун ту наздиктар ошно ҳастӣ бо ҷоизадорон, мехоҳам ки як чанд саволе ба онҳо бидиҳӣ. Да, и первый мой вопрос, наверное, будет к Сайоре. Сайора, в этом сезоне интрига сохранялась до самого конца. Наверняка последние игры были очень нервными и напряженными. А на вратаре, как мы знаем, лежит большая ответственность. Что ты чувствовала вот именно в последних играх? Было ли тебе страшно? албатта ҳамаи бозиҳо барои дарвозабон ин бисёр душвор аст, чунки албатта ин бисёр як вазифаи душворро ба гӯши худ мегирад ва албатта яъне бисёр барои команда дарвозабон ин мегӯянд ки ними команда ҳаст ва барои ин ҳамаи бозиҳо барои ман яъне душвор буд ва бозии финалие ки бо дастаи бохтар яъне мо дар финал бозӣ кардем, албатта бисёр душвор буд ва аз ин рӯ ин қадар вақте ки мо тамрин намудем барои ба даст овардани ин ҷоиза албатта бисёр кӯшиш кардем ва ҳамаи мо ба души худ як душворие гирифтем ки бояд коре кунем ки ба яъне ба ҳамон дараҷаи баланде ки мо ин қадар кӯшиш кардем ноил гардем.
Ну и все ваши старания были не зря. Команда Зебонисо в этом году стала чемпионом женской лиги. Мы вас поздравляем и поздравляем тебя как лучшую вратарь в этом году. Ташаккур зиёд ба ҳамаи. Рафиночка, следующий вопрос у нас к Рафине. Мехровар. рафина роман ягон суоле надорам. Нафаре ки беҳтарин бозингар гардидааст, аллакай арзандаи таҳсину ситоиш ҳам ҳаст. Мо аҳсан мегӯем ба маҳорати ин бозингар ва танҳо мегуфтед ки Рафина чанд сол аст ки шумо ба футбол машғул ҳастед? 10 сол. 10 сол? беҳтарин. каф мекунем барои 10 сол. беҳтар, аҳсан. Мо дигар ягон суоле ба шумо надорем ва танҳо мо суолое ки ба шумо доштем ҳамонҳоро гирифта ба Лайло медиҳем ки ин чӣ нишондодест? 18 бозӣ, 78 гол. Аз сайри хаёлоти ман чунин нишондод берун аст. Лайло, как тебе это удалось? 78 голов в 18 играх. В чем твой секрет? бо талоши даста ман голоро чунин ба сама расондам. 78 гол аз ҳисоби миёна чанд мешавад? Тақриб 4 голи ҳар як бозӣ. ҳатто инҷо умур ҳам дастаи клуб 12 гол худам ба сама расондам. 12 гол ба клуб. Ягон дастаи дигар буд ки бештар аз 10 гол ба онҳо задӣ? Бале. Пеле дар фаъолияти варзишаш ҳамагӣ як маротиба 11 гол зада буд. Лайло бошад 12 гол дар як бозӣ. Агар имконият бошад, ман аз наворбардорон хоҳиш мекардам ки ба таври алоҳида маро бо Лайло акс бардоранд. Чунин имконият ҳаст? Фикр мекунам ки ҳаст. Не только вместе с Лайло, но и с этими прекрасными, очаровательными девушками. Давай сфоткаемся вместе. Мехровар, они создают историю. Благодаря им, благодаря лучшим тренерам из женской лиги, наш футбол, женский футбол процветает. Поэтому давайте сделаем общую фотку. Мы вас поздравляем. бори дигар муборак бошад ҷоизао. мо ба шумо бурдборӣ ва барору муваффақият хоҳонем дар маросими навбатӣ. Молодцы. бори дуюм аст ки ман чунин ҷоизаро ба даст меорам. аввалан ба тренерам ва ба дастам ташаккур мегӯям. ман бо ин ҷоиза раҳнамоӣ кардам. ман кӯшиш барои беҳтарин дарвоза будан ҳам накардам, чунки талоши ман танҳо ҳамин аст ки дастаи ман сазовор ҷои аввал гардад ва аз ин рӯ бисёр хурсанд ҳастем ки мо тавонистем дар ин лига сазовори ҷои аввал гашта. ва албатта ин бори аввал нест ки ман чунин ҷоизаро ба даст меорам ва ман дар ҷумҳурии Қирғизистон ки дар он ҷо ман дарвозабони беҳтарин ноил гаштам, дар он ҷо дастаҳои Ӯзбекистон, Непал ва Эрон яъне ҳузур доштанд, ман тавонистам ки дар байни он кишварҳо дарвозабони беҳтаринро ноил гардам. тамошобинони гиромӣ, аз футболи бонувон дур намешавем ва ҳоло фурсати фарро расидааст ки мо номи беҳтарин мураббии лигаи бонувонро дар мавсими 2020 фаҳмем. Мутаваҷҷеҳ мешавем ба экран. Итак, лучшим тренером женской лиги Таджикистана становится Зебо Гасымова, тренер команды Зебонисо. В этом году команда Зебонисо стала двукратным чемпионом женской лиги. К этому успеху команду привела именно она, Зебо Гасымова. Поздравляем победительницу и приглашаем ее на сцену. Зебо Гасымова, пройдите к своему кубку. Итак, Зебо Холовна, это был непростой и напряженный сезон. Интрига сохранялась до самого конца, как мы уже об этом говорили. За кулисами вы сказали мне, что в случае победы эта победа будет для вас особенной. Зебо Гасымова, расскажите, пожалуйста, что вы сейчас чувствуете и почему именно эта победа является для вас особенной? Ну, во-первых, я очень благодарна вообще тому, что была номинирована на лучшего тренера, да, по решениям федерации. Очень горда этим. И почему мне, значит, особенная она кажется. К этой победе мы очень... Путь тернистый, сложный был, действительно. Страсти были очень большие, потому что первая тройка турнирной таблицы, она была настолько непредсказуема, и у каждого
из 3 команд у каждой был шанс занять первое место. Поэтому, ну, как правилами, предусмотренными положением, уставом, могли после первого круга девочки переместились с одной команды в другую. Ну, там по разным причинам, в принципе, тот же и мотивация была где-то финансовая. Вот поэтому она как бы, я потеряла, допустим, после первого круга 3, так скажем, ведущих, сильных игроков, от которых много тоже что зависело. И остались мы именно вот чисто в такой составе девочек, которых поднимала непосредственно я, с которыми начинала свою вот эту трудовую деятельность, именно вот в футболе, так скажем. И поэтому она мне очень дорога, эта победа. И на самом деле мне очень приятно, что так вот все завершилось. Зябо Касымова, мы вас тоже поздравляем. Спасибо. И гордимся вами. Маълимои азиз, як саволи дигар худи ман доштам. ҳани замон маъмулӣ гаштааст ки бонувон бозиҳои мардонро ҳакамӣ мекунанд ба ҳайси довар. агар шуморо даъват кунанд ба ягони дастаҳои мардона барои роҳбарӣ кардан ба ҳайси сармураббӣ, шумо қабул мекунед? Шумо омода ҳастед ба фикри шахсан шумо? Во-первых, моя карьера, она вообще в стаже, если взять 40-летний стаж у меня, именно в 2020 году я начинала с хоккея. И я начинала, и работа у меня была непосредственно с мальчиками. Этого мне вообще как бы, ну, не шокирует ваш вопрос. Очень много предложений, просто что-то девочки ближе, и, наверное, с ними нужно сейчас больше внимания, и как бы они большего внимания заслуживают. Нужно развивать женскую лигу. Розиастам. Поздравляем вас еще раз, Зябо Касымова. Удачи вам и успехов. акнун тамошобинони азиз мегузарем ба бахши лигаи якуми мамлакат. бозиҳо воқеан дар мавсими 2020 лигаи якуми тоҷикистон бениҳоят ҷаззобу шиддатнок буданд. чун агар мо ба ҷадвали ниҳоии ин мусобиқа назар андозем, пас мебинем ки ягон даста аз таъқибкунандаи наздиктарини худ тафовути назаррас надорад. илова бар ин, барои нишон додани сифати бозиҳои лигаи якум метавонем рақобатҳои равшани куловро на танҳо дар лигаи якум, балки дар ҷоми тоҷикистон ҳамчун мисол истифода барем, чун равшани кулов ягона дастае дар таърихи тоҷикистон гардид ки намояндаи лигаи якум буда тавонист ки соҳиби ҷоми тоҷикистон бигардад. А теперь давайте посмотрим на номинантов звания «Лучший футболист первой лиги Таджикистана». номзадҳо ба унвони беҳтарин футболбози лигаи якуми мамлакат: Баҳровар Ҳалимов, Аваз Қамчинов ва Бахтиёр Зарипов. ва дӯстони азиз, аз миёни 3 нафар танҳо як футболбоз беҳтарин дониста мешавад, аммо бояд қайд кард ки ҳар се онҳо бозии бениҳоят хуб нишон доданд, хусусан Аваз Қамчинов ва Баҳровар Ҳалимов, ки дастаи моҳиро тавонист ки то як андозаи бозиашро хубтар гардонад ва голҳои зиёдро ҳам ба самар расонад. хуб дӯстони азиз, акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ба наворҳои беҳтарин футболбози сол дар лигаи якуми мамлакат. Аваз Қамчинов аз дастаи Ҳулбук беҳтарин бозингари сол дар лигаи якуми мамлакат дониста мешавад. ва тамошобини азиз, бо якчанд рақам мехоҳам таваҷҷӯҳи шуморо равон созам. дастаи Ҳулбук дар 22 бозии лигаи якум 42 гол задааст, ки аз ин миён 30 дар ҳисоби Аваз Қамчинов аст. бо истифодаи усулҳои риёзӣ фаҳмидан мумкин аст ки Аваз каме бештар аз 70% голҳои дастаи худро ба самар расонидааст. муборак бошад ва ба ӯ муваффақиятро воқеан хоҳонем дар мавсими навбатӣ. ва суоле дорем, Аваз, ки чӣ тавр аст вақте ки дастаи худро қариб ки ба танҳоӣ пеш мебарӣ, ба дарвозаи ту 2 гол мезананд, ту худ кӯшиш мекунӣ ки 3 гол занӣ. чун ман ин мавсим пайгири қариб ҳама бозиҳои лигаи якум будам ва дар лигаи якум фикр мекунам аз ҳама зиёд беҳтарин бозингари дидор ма аз шумо эътироф гардидед. хеле мушкил аст барои он ки як кас дастаро пеш барад. ман тавонистам ки 30 голро ба ҳадаф расонам. ва аллакай сару садоҳо пайдо мешаванд ки Аваз Қамчиновро яке аз дастаҳои номдор ба дастаи худ ҷалб кардааст. то кадом андоза ин гуфтаҳо ҳақиқат доранд? ҳоло ягон ҳақиқат надорад. ҳоло ягон даста тамринои худро чӣ накардааст, баргузор накардааст. аз моҳи январ сар мешавад. ҳоло ман дар дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восӣ ҳастам ва
кӯшиш мекунам ки ба яке аз дастаҳои лигаи олӣ равам. низ умед дорем ки албатта дар мавсими навбатӣ шумо дар лигаи олӣ баромад мекунед ва ҳамон шумораи голҳое ки дар лигаи якум задем такроран дар лигаи олӣ ба самар мерасед. муборак бошад боригар ҷоиза ва мо ба шумо барори комебиро хонем. ман дар соли 2018 дар дастаи хатрони шаҳри бохтар бозӣ мекардам ва ман имконияти бозӣ надоштам. бисёри вақт дар ҳайати захиравӣ будам. аз соли 2019 ва 20 таи 2 сол мешавад ки дар дастаи ҳулбуки ноҳияи восе бозӣ мекунам. ва имсол ҳамчун капитани даста, ҳамчун бозингари беҳтарин маро дар ноҳияи восе мешиносам. ва ман хеле хурсанд ҳастам аз ин дастоварди, аз ин ҷоизаи гирифтаам. Быть тренером – работа не из простых. Как говорят порой сами спортсмены, тренер для них – это и папа, и мама, и дедушка, и бабушка в одном лице. Их титанический труд должен цениться по достоинству. Так давайте же узнаем, кто представлен в номинации «Лучший тренер первой лиги Таджикистана». унвони беҳтарин мураббӣ дар лигаи якуми Тоҷикистон 2020. Раталимир Аҳмадов дастаи Равшани Кулоб, Ниёзалӣ Бобохонов дастаи Эсхата ва Раҳматулло Фузайлов мураббии Равшани Зафаробод номзадони асосӣ ҳастанд ва Ҷамила азаи муҳим. Барабанная дробь. Итак, лучшим тренером первой лиги Таджикистана становится Гайраталимир Ахмадов. Поздравляем тренера! В этом году именно его команда стала чемпионом первой лиги, Кубка Таджикистана, а также получила право выступать в высшей лиге Таджикистана. И как отметил Мехровар ранее, Равшан сможет дебютировать в Кубке АФК. Приглашаем нашего победителя на сцену и просим забрать свой кубок. Устоди азиз, марҳабо ба назди мо. чун имсол беният бобарор буд барои Равшани Кулоб, шумо фикр мекунам ки аллакай одат кардаед бо мусоҳиба бо хабарнигорон ва рӯзноманигорон. албатта мавсими бобарор барои Равшани Кулоб. дар маҷмӯъ чӣ тавр метавонед ки мавсимро шарҳ бидиҳед? чиқеле ки ба магон маълум аст, соли 2020 дар назди даста як мақсад гузоштам ки даста бояд бар лигаи олӣ барояд. барои ҳамаи кӯшиши ғайрати худро сарф кардем ва дар пеши мардуми шаҳри Кулоб соҳиби ҳам ҷом шудем, ҳам ғолиби лигаи якум шудем. Гайратали, это был фантастический сезон. Равшан вновь дал о себе знать всему Таджикистану. Почему кулябский клуб, кулябский коллектив столько лет держался в тени и выстрелил именно в этом сезоне? албатта чӣ хеле ки нав қайд кардем, тӯли чанд сол мо дар лигаи якум бозӣ кардем. барои ҳамин мо кӯшиш кардем чӣ хеле ки ба мо боварӣ кардан тимро ва соҳиби ҳам ҷоиза шудем, ҳам ғолиби лигаи якум. Вы уже построили планы на будущее? албатта мо як плани худро гузоштагем ки дар соли 2021 бояд аз пеш задачаи бисёр қин аст. барои ҳамин мо як чизи худро гузоштем. Гайраталимир Ахмадов, мы желаем вам удачи, успехов, будем держать за вас кулачки и болеть. ва фикр мекунам ки шумо воқеан дар ин мавсим арзандаи унвони беҳтарин будед. раҳмат барори комёбӣ дар мавсими 2021. дар соли 2021 бо дастаи Равшан мо нақшаи худро аллакай кашидаем ки бояд тим дар лигаи олӣ як бозии хуб нишон диҳад, чунки тим дар пеш як мақсад дорад ки дар кубоки конфедератсия як бозии хуб нишон диҳад. барои ҳамин мо тайёрии ҷиддӣ мебинем ва як бозии хубтар нишон диҳем. Во все века будущее страны было за молодежью, также и в футболе. Сегодня мы выявляем лучших молодых спортсменов в молодежном первенстве Таджикистана, а завтра они будут радовать нас великолепными голами в высшей лиге страны. ҳоло бошад ба номзадҳои унвони беҳтарин футболбози лигаи ҷавонон мутаваҷҷеҳ мешавем. Париз Алиев аз дастаи Хуҷанд, Муҳаммадёр Муҳаммадов аз дастаи Хатлон ва Сунатулло Азизов аз дастаи ҷавонони Локомотив Помир номзадони унвони беҳтарин бозингари ҳайатҳои ҷавонони дастаҳои лигаи олӣ
ба ҳисоб мераванд. Ва ҳоло бошад хоҳем фаҳмид ки аз миёни ин се нафар ки беҳтарин футболбоз дониста мешавад. Итак, лучшим игроком молодежной лиги Таджикистана становится Парвиз Алиев. Парвиз Алиев аз дастаи Хуҷанд беҳтарин футболбози лигаи ҷавонон дониста мешавад ва мо ӯро ба сара даъват менамоем. Просим вас к кубку. Итак, несколько фактов о Парвизе. Парвиз, футболист дубля Худжанда, не раз отличался красивыми голами и признавался лучшим игроком разных матчей сезона. И отметим, что Парвиз Алиев также привлекается к матчам за основную команду. воқеан дуруст қайд кардед, чун мо бозиҳои Парвизҷон Алиевро ҳам дар ҳайати ҷавонон ва ҳам дар ҳайати асосии Хуҷанд медидем. Парвизҷон, фикр мекунам ки аллакай марҳилаи лигаи ҷавонон ҳам ба анҷом расида истодааст ва мо шуморо дар мавсими навбатӣ танҳо дар лигаи олӣ хоҳем дид, чун аллакай дар лигаи ҷавонон ба қолаи баландтаринӣ шумо расидед. Чӣ нақшаҳо дар соли 2021, чӣ умедвориҳо аст? дар соли 2021 дар ду-се мавсими охир танҳо ҳайати захиравӣ ва ба ҳайати асосӣ мебаромдам. соли оянда мехоҳам дар ҳайати асосӣ ва бозии чӣ хел дар ҳайати ҷавонон нишон медодам, дар ҳайати асосӣ ҳам ин бозиро нишон диҳам. яъне ки аллакай бо бозии худ шумо нишон додед ба ситоди мураббиён ки шумо омода ҳастед ки дар ҳайати асосӣ бозӣ кардан. мо албатта умедвор ҳастем ки чунин нақшҳое ки шумо доред амалӣ мегарданд ва шуморо ҳатман дар мавсими навбатӣ чӣ дар бозиҳои ҷоми конфедератсияи футболи осиё ки дар он ҷо Хуҷанд баромад мекард, чӣ дар мусобиқаҳои дохилӣ мо шуморо ҳатман дар ҳайати асосӣ хоҳем дид. бори дигар ҷоиза муборак бошад барои комбӣ дар мавсими навбатӣ. Будем следить за вашей игрой и желаем вам удачи. До свидания. дар ҳайати дастаи ҷавонони шаҳри Хуҷанд ки имсол мо ҷои дуюма дар ҳайати ҷавонон сазовор гаштем, бисёр бозингарони боистеъдод зиёд мебошанд ва мо боварӣ комил дорам ки дар тӯли 1-2 соли охир ба ҳайати асосӣ мепайвандем, бозии хуб нишон медиҳем. дар ҳайати асосӣ дар аввал агар пайваст шавидагӣ камтар душвор аст, барои он ки аллакай бо тӯб тезтар кор кардан дар кор боз бачаҳои ҳамдастаҳои калон мебошанд, тезтар фикр кардан дар кор. акнун тамошобинони азиз, номзадонро дар номинатсияи беҳтарин мураббӣ мусобиқаи ҳайатҳои ҷавонони дастаҳои лигаи олӣ мебинем. Итак, в номинации «Лучший тренер молодежной лиги» представлены Ахлидин Турдиев, Локомотив Памир, Шариф Зилёев, команда Худжанд и Ашур Гадоев, команда Хатлон. ва барои муайян кардани ғолиби ин номинатсия таваҷҷӯҳ мекунем ба экран. Аҳлиддин Турдиев, сармураббии ҳайати ҷавонони Локомотив Помир ки ҳамзамон сармураббии мунтахаби наврасони Тоҷикистон аст, беҳтарин мураббии мусобиқаи ҳайатҳои ҷавонони дастаҳои лигаи олӣ дониста мешавад ва ғолибро ба саҳна мо даъват менамоем. Аҳлиддин Турдиев ба шогирдони худ як бозиро омӯзондааст ки ба бозии абардастаҳои ҷавонони ҷаҳонӣ баробар аст. муборак бошад. устод, мехостем шуморо назди худ як даъват намоем. як чанд суоле дорем. тӯли солҳои охир дар мусобиқаи лигаи ҷавонон одатан дастаҳои ҷавонони Истиқлол пешсаф мегардиданд. имсол бошад дастаи Локомотив Помир зери рӯбарии шумо тавонист ки чемпион мегардад. чӣ тавр ин чиз ба шумо муяссар гардид? ташаккури зиёд. Ман бисёр хурсанд ҳастам ки бачаҳо муқобилият нишон дода ва ин натиҷаро ба даст оваранд, як бозии хуб нишон доданд ва ман бисёр хурсанд ҳастам ва бисёр ташаккури худро ба бачаҳо расондани ҳастам. Ахлиддин Турдиев, наверняка у вас уже поставлены цели на будущее. Расскажите нам о ваших планах, чего нам стоит ожидать от молодежной лиги в следующем сезоне. соле ки мебиёяд мо ҳаракат мекунем ки бисёртар бачаҳоро хубтар тайёр кунем ва дар мусобиқҳое ки дар пеш аст тайёрии хуб бинем ва натиҷаҳои хуб нишон диҳем. Мы желаем вам удачи и поздравляем вас еще раз. бори дигар муборак бошад. ташаккури зиёд. Еще 20 лет назад 30-летние футболисты считались ветеранами. А сейчас, наверное, во многом благодаря современным технологиям, правильному питанию и высококвалифицированным физиотерапевтам, футбольный век стал еще более продолжительным. И среди игроков за 40 есть те, кто даст фору любому молодому футболисту.
медони ҷамила, ҳамин мавсим вақте ки ман ба баъзе аз бозиҳои собиқадарон аҳамият додам, бовариам наомад ки ҳамин футболбозон аллакай дар лигаи собиқадарон баромад мекунанд, чун ҳамагӣ чанд сол пеш дар назари ман онҳо дар лигаи олӣ бозӣ мекарданд ва ман ҳеҷ боварӣ надоштам ки синни соли онҳо то ҷоям мерасад. ёд дорам рӯзҳоеро ки дар регарта даст хуршед маҳмудов пас медод, ибрагим рабимов гол мезад. чӣ гуна назир шуд? Ризомов беҳтарин нишонзани мавсим гарида буд. Дар назарам камаш дирӯз буд, аммо вақт роман карда намешудааст. Столько ностальгии, Мехровар, умоляю, главное не расплачься. Итак, давайте теперь определять, у кого все еще есть порох в пороховницах. Имена лучших среди ветеранов на ваших экранах, уважаемые телезрители. Насим Давлатов, футболбози дастаи Равшан, беҳтарин бозингари собиқадарон эътироф мегардад. Шуҷоат Неъматов, бозингари дастаи Ромис Спечак бо 11 голи худ беҳтарин нишон занд ва Ориф Маҳмудов, сармураббии дастаи Ҳосилот, беҳтарин мураббии лигаи собиқадарон дониста мешавад. Ва мо ҷоизадоронро ба саҳна даъват менамоем барои гирифтани ҷоизаҳои худ. Марҳабо. Приглашаем на сцену наших победителей и просим вас пройти к вашим наградам. назди худ дават мекунам шуморо як лаҳза. мо номи 3 нафарро гирифтем, аммо дар назди мо 2 нафар ҳузур доранд. гуфта шуд ки Насим Давлатов дар сафари хизматӣ қарор дорад. Барои ҳамин имрӯз дар маросими ҷоизаспории мо иштирок карда натавонист. ба ҳар сурат Шуҷоат Неъматов ваъда карданд ки ба эшон ҷоизаашро бурда месупорад. хуб, Шуҷоат Неъматовро фикр мекунам ки аксарият одамон мешиносанд. собиқ қамлавари Регарта Даз ва мунтахаби Тоҷикистон ки феълан ҳам аз футбол дур нест. дар бисёре аз мусобиқаҳои ҳаваскорон низ мо ӯро мебинем. ва барои нафароне ки Ориф Маҳмудовро мешиносанд, сармураббии дастаи Ҳосилот аст ки воқеан имсол тавонист ки бо дастаи худ як ба бозии хубро ҳам нишон бидиҳад. ба ҳар сурат ба шумо дар мавсими навбатӣ низ бароро комёбӣ хоҳонем. мо умед дорем ки дар мавсими навбатӣ дар мусобиқаи лигаи собиқадарон шумо боз ҳам баромади худро идома медиҳед. ба ҳар сурат ин мавсим барои шумо барор буд. 11 гол беҳтарин нишон дод ба мисоли солҳои ҷавонии худ. муваффақ бошед. миннатдории худро ба федератсияи футбол баён мекунам ки мо собиқадаронро фаромӯш накарда чунин чорабиниҳо мегузаронанд ва ба ҷавонон чунин гуфтаниам ки ғайрат кунанд, кӯшиш кунанд, сар хам накарда машқ кунанд, тамрин кунанд, ба муродшон мерасанд. ман ҳамчун собиқадори футболбози кишвар аз номи худам аз номи тамоми собиқадорҳои кишвар ба насли ҷавон орзуи ман ҳамин аст. бигзор ранги мовори ҳам футболбоз ҳам хел мураббии беҳтарин шаванд. чанд пеш маҷалаи бонуфузи Франс футбол довари итолиёвӣ Пьер Луиджи Калинеро беҳтарин довар дар тарихи футбол эълон кард. ҷамила, ба фикри ту ин гуна қадрдониро дар Тоҷикистон ҳаст нафаре ки арзанда бошад? Ну ты что, Мехровар, тут без вариантов. Наш таджикский Калина уже давно получил приз лучшего в истории. И знаешь, какой ценный подарок он получил? Нерости намедонам. Наш Калина в качестве приза получил автомашину Тико. И уже который год как ковер-самолет по всей стране разъезжает и не пропускает ни одного футбольного матча. фикр кунам ягон довар дар дунё то андозаи шахсе ки ту дар назар дорӣ хушсухан, хушмуомила ва самимӣ буда наметавонад. ҳоло бошад мо беҳтарин доварро дар Тоҷикистон дар соли 2020 муайян хоҳем кард. мутаваҷҷеҳ мешавем ба номзадони унвони беҳтарин довар. Абдулло Давлатов, Хуршед Дадабоев ва Саёдҷон Зайниддинов номзадон ба унвони беҳтарин довар дар соли 2020 дониста мешаванд. ва лаҳзаи бениҳоят ҳассос ва фикр мекунам лаҳзаи муҳим аст. ҳар саи номзадон бесаброна интизор ҳастанд ки кадоме аз онҳо дар ин мавсим муваффақтарин довар ва беҳтарин аз рӯи фарзияи Федератсияи футболи Тоҷикистон дониста мешавад. ва мутаваҷҷеҳ мешавем боз ба экран. Саёдҷон Зайниддинов аз шаҳри Душанбе бо гузашти ҳамагӣ як мавсим дуюмин маротиба дар корномаи худ тавонист ки боз ҳам беҳтарин довари мавсим бигардад. ва ҷоизадорро мо ба саҳна даъват менамоем. марҳабо.
дар мавсими 2018 низ ма саёҷон ғолиби номинатсияи беҳтарин довар гардида буд ва орзу дорем ки дар соли 2021 доварии олии саёҷон зайниддинов дар мусобиқаҳои қоравӣ ва байналмилалӣ хоҳем дид. Муборак бошад. Ҷамила. Сайёт, у нас есть несколько вопросов к вам. Скажите, пожалуйста, как оцениваете сезон с точки зрения судейства? С точки зрения судейства наш чемпионат в этом году был очень тяжелый для судейства. Почему? Из-за того, что это болезнь, вот, который был и в Таджикистане, и во всем мире, это чуть-чуть привели изменения работу судей на тренировке. Это все сказало в течение сезона. Судьям было тяжело входить в форму. Из-за этого у нас был чуть-чуть тяжелый сезон для судейства. дар маҷмӯъ мавсим барои ҳама мушкил буд, дуруст қайд кардед, аммо шахсан барои шумо кадом бозӣ мушкилтарин буд барои ҳакамӣ кардан? Бозӣ бо суръат ки барои худи ситоди доварон кор каме мушкилтар буд? аз ҳама бозие ки имсол дар ёди ман мондагӣ бозии Истиқлол бо Хуҷанд буд дар варзишгоҳи марказӣ. Бозӣ хело бозӣ пурсуръат буд. Бозингарои ду дастае ки ҷои якуму дуюм вайшиданд. Бозӣ нағз буд, бозӣ хуб буд. Дар ҳамон ҷоҳат камтар вазбинтар буд барои мо. ва тамошобини азиз, як чизро аҳамият бидиҳед ки доварони мо дар баробар оне ки корашон олӣ аст, ҳамчунон забондон ҳам ҳастанд. Саёҷон қобилият дорад ки на ин ки танҳо ба ду, балки ба се забон ҳам ба дилхоҳ савол посух гардонад ва барои таздиқ кардани он ҳоло Саёд бо забони англисӣ ягон нуқтаеро ҳам қайд мекард. Саёд, одатан вақте ки бозиҳои ҷоми конференсияи футболи Осиёро ҳакамӣ мекунед, ягон бозингар як қоидастезӣ дуруст мекунад, шумо чӣ хел ӯро огаҳ мекунед? Ба назараш мегӯем ки изи. Изи, полегче. Бо ҳамин як калима бозӣ ба анҷом мерасад? Кифоя аст? Вай худаш бисёри футболбозоне ки ҳастанд забони англисия хуб намедонанд ва баъзе саволе ҳастае ки ҳама медонанд баъзе калимаҳои англисиро, аммо вақте ба назараш мебиёи изи мегӯ, ӯ худаш мефаҳмад ки ором бозӣ кардан дар кор аст. Саломат бошед. Бори дигар ҷоиза муборак бошад ва барори комёбӣ дар соли навбатиам ба шумо хон ҳастем. Спасибо. соли 2020 аввал саршавиш барои ман хеле хуб буд, барои ки ман соли 2020 ба элитаи доварони Африка ҷорӣ шудам. Баъди вай ду бозӣ ба бозиҳои байналмилалӣ рафтам. Якум бозӣ бо дастаи пахтакор Ал-Шабаб дар шаҳри Ташкент шуда гузашт. Унҷа рафтам. Дуюм бозӣ дар шаҳри Сингапур шуда буд. Унҷа рафта омадам. дар диҷаам мо расидем ба қисми асосии маросим. хуруҷи бемории коронавирус таъсири манфии худро ба бозиҳои лигаи олӣ низ расонд. Нахуст, барои беҳдошти вазъи саломатии аҳолӣ тамоми бозиҳо бидуни ҳузури мухлисон дар варзишгоҳҳо баргузор гардиданд. пас аз ин мусобиқа на ин ки дар се марҳила тибқи нақша, балки дар ду марҳила баргузор гардид. аммо ба ин таъсири манфӣ нигоҳ накарда, мавсим воқеан ҷолиб буд. бале, ду дастаи пешсаф пеш аз муҳлат тавонистанд ки зинаҳои болоиро касб намоянд, аммо чанд дастаи дигар як рақобати шадид барои ишғоли зинаи сеюм ва чанд бошгоҳи дигар бошад шона ба шона то ба охирин лаҳза барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ мубориза бурданд. А вообще матчи высшей лиги даже меня немного удивили в этом году. Я помню игру Истиклола с Хатлоном еще в самом начале сезона. Какое шоу устроили команды. Было обилие опасных моментов, меткие голы, красивая, зрелищная игра. Эх, побольше бы таких игр. ва медонем ҷамила, чунин бозиҳо воқеан бисёр буданд. Дар рафти мавсим шояд ки ту танҳо ҳаминашро дар хотир гирифта бошӣ. ва зиёде аз бозингарон маҳорати боло нишон доданд. барои ҳамин шахсан ман низ бесаброна интизор ҳастам муайян кардани беҳтаринҳои лигаи олиро аз рӯи нишондодҳои инфиродӣ. ибтидо шурӯъ мекунем аз нафаре ки қариб ҳамеша рақами як аст, дарвозабон. мутаваҷҷеҳ мешавем ба номзадони унвони беҳтарин дарвозабони лигаи олӣ 2020. Внимание на экран.
Рустам Ятимов, Истиқлол, Қурбонали Бобуев, Куктош ва Коэ Готсон дарвозабони Хатлон инҳо ҳастанд номзадони унвони беҳтарин дарвозабони Лигаи Олӣ дар мавсими 2020. Акнун фурсат аст ки мо номи беҳтарин дарвозабонро аз ин миён бифаҳмем. Итак, дарвозабони бошгоҳи Истиқлол Рустам Ятимов соли дуюм пайҳам аст ки дар ин номинатсия ғолиб мегардад. қайд менамоем ки Ятимов аз ҳама кам гол дар мавсим ба дарвозаи худ сар додааст. Ҳамагӣ 11 маротиба дарвозаи ӯ рахна гардидааст. Рустам Ятимов сейчас не находится в Таджикистане, поэтому, Мехровар, я предлагаю позвонить ему прямо из нашей студии. Воқеан метавонем ки бо ӯ айни замон дар тамос шавем. Итак, звоним Рустаму Ятимову. Рустам, здравствуйте. Второй год подряд вы становитесь лучшим вратарем сезона. Расскажите, какие у вас ощущения? Спасибо за поздравления. Это очень приятно. Большая честь, то, что меня выбирают второй год подряд. Но также хочу отметить свой клуб, своих партнеров по команде, своих тренеров, своих руководителей. Без них бы, наверное, ничего бы не получилось. Рустам, правда, что даже на тренировках для вас недопустимо пропустить мяч? Ну, как сказать, не то, что недопустимо, но пропускать всегда неприятно, как говорится. Все идет с тренировочного процесса. Если на тренировках не будешь пропускать, то, соответственно, в играх не будешь пропускать. Поэтому всегда на тренировках нужно стараться выкладываться на все 100%. Как говорится, тренировка – это маленькая игра, поэтому всегда нужно укладываться. Рустам, мы еще раз поздравляем вас и ждем вас в Душанбе. Ва ҳамчун ҷоизаи ӯро низ дар шаҳри Душанбе интизор аст. И ваша награда тоже вас ждет. Мехровар, ты знаешь, кто такой Шерлок Холмс? Албатта, қаҳрамони китобҳои Артур Конан Дойл, ки гӯё муфаттиши барҷаста буд. Абсолютно верно, Мехровар. Так вот, на каждом поле есть свой Шерлок Холмс, который не только предугадывает действия нападающего, но и грамотно обороняется и делает все, чтобы нападающий не вышел на ударную позицию. Конечно, речь идет о защитнике команды, ведь настало время узнать лучшего защитника высшей лиги. Итак, в номинации «Лучший защитник» представлены Фирдавс Чакалов, Худжант, Алексей Ларин, Истиклол, Артур Принц Виреду, Куктош. Дӯстони азиз, ҳоло ба наори ғолиби ин номинатсия мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз миёни се муҳофизатгар кадом футболбоз беҳтарин дониста шуд. Итак, лучшим защитником высшей лиги становится Фирдавс Чакалов, защитник футбольного клуба «Худжант». ҳамон Фирдавс Чакаловро ба сана даъват менамоем барои гирифтани ҷоизаи беҳтарин муҳофизатгари мавсим. Муборак бошад. Знаешь, Мехровар, правая кромка стадиона 20-летия независимости Таджикистана растоптана больше, чем левая.
А все потому, что там несется неугомонный Фирдавс Чакалов. бале аз ибтидо то интиҳои ҳар як рақобат Фирдавс Чақалов на танҳо дар мавқеи муҳофизатгар балки ҳамеша дар талош аст ки ба муҳофизатгарон низ ҳам ба муҳофизатгарон ва ҳам ба ҳамлаварон кӯмак расонад. Фирдавс, мавсими муборак барои шумо ва шумо аввалин бор дар корномаи худ беҳтарин муҳофизатгари мавсим дониста шудед. суол дар он аст ки айни замон наврасон ва ҷавононе ки тамошо карда истодаанд ва мехоҳанд ки ва бораи худ мегӯянд ки дар оянда ман мехоҳам ки ҳамчун Чақалов беҳтарин муҳофизатгари Тоҷикистон шавам. чӣ кор бояд кунанд? бештар ба тамринҳои худ аҳамияти зиёд диҳанд ва мураббии худро бисёртар гӯш кунанд ва чӣ хеле ки мегӯянд ин муҳофизатгар як деволи асосии футбол аст дар ҳайати дастаи худ ва ман хело кӯшиш кардам ва хело заҳматҳои зиёд кашидам ки ба инчунин ҷоиза сазовор шавам. шумо вакай таҷрибаи бозӣ кардан дар хориҷаро доред. дар ин мавсим дар рафти рақобатҳо ва дар маҷмӯъ дар соли 2020 пешниҳодҳо аз бошгоҳҳои хориҷа буданд барои даъват гардидан ё на? Не набуданд. агар пайдо шаванд фикр мекунед? албатта. саломат бошед ва он бовар дорем ки шуморо ба яке аз бошгоҳҳои аврупоӣ даъват намоянд ва шумо барои кор мо умедвор ҳастем ки дар мавсими навбатӣ мо номи Чақаловро дар ҳайати яке аз дастаҳои номдори аврупоӣ бибинем. Дай бог. муваффақ бошед. Всего доброго. барои дастаи хуҷанд на он қадар соли хуб буд чунки аз суперҷоми Тоҷикистон маҳрум мондем. барои ин ҷоиза ман чӣ гуфта ҳастам, меҳнат кардем, чанд қайд шуд ба меҳнатҳои бачаҳо ва меҳнатҳое ки даста мураббӣ ба мо фаҳмонд, мо инро иҷро кардем ва ба ин ҷоиза сазовор гаштем. акун тамошобинони азиз, номзадони ҷоизаи ним муҳофизатгари беҳтаринро хоҳем фаҳмид. дар маҷмӯъ дар ин мавсим шумораи зиёди футболбозон дар маркази майдон олӣ ҳунарнамоӣ карданд, аммо танҳо як нафар соҳиби ин ҷоиза мегардад. мутаваҷҷеҳ мешавем ба экран барои фаҳмидани номзадони унвони беҳтарин ним муҳофизатгари мавсим. Итак, в номинации «Лучший полузащитник 2020 года» представлены Алишер Джалилов, футбольный клуб «Истеклол», Фатхуло Фатхулоев, футбольный клуб «Худжант» и Далер Йодгоров, футбольный клуб «Куктош». ва акун бибинем дӯстони азиз, аз миёни се нафар ки беҳтарин эътироф мегардад. ҳама таваҷҷӯҳ албатта ба экран. алишер ҷалилов, ним муҳофизатгари дастаи Истиқлол ки ҳамзамон капитани ин бошгоҳ аст, дар мавсими 2020 беҳтарин ним муҳофизатгар дониста мешавад ва мо ҷоизадорро ба саҳна даъват менамоем. марҳабо. Поздравляем победителя и приглашаем его на сцену за своим кубком. алишер ҷалилов, капитани дастаи Истиқлол, нафаре ки соли гузашта беҳтарин бозингари сол гардида буд
дар ин мавсим барандаи унвони беҳтарин нимовизадгар мегардад. албатта Алишер, чун мавсими гузашта ин мавсими барои шумо бобарор буд ва суол чунин аст ки дар мавсими гузашта беҳтарин футболбоз, ин мавсим беҳтарин нимуҳофизатгар, чӣ кор бояд кард ки амон ба қавле мотивация ё худ ангеза? Да, как не потерять мотивацию? Надо, как говорится, каждый год надо стараться больше работать, чтобы достичь цель, которую мы ставим перед собой. Поэтому надо работать много очень. Желаем вам удачи, будем с удовольствием наблюдать за вашей игрой. Спасибо. Хороший нападающий – лучший друг вратаря. Во время игры он находится к нему ближе всех и так или иначе держит с ним связь. А отличный нападающий – это тот человек, который великолепно исполняет свою работу и забивает голы. Настало время узнать имя лучшего нападающего высшей лиги Таджикистана. ибтидо мебинем ба наворҳои номзадҳои унвони беҳтарин амаловари мавсими 2020. тамошобини азиз, номзадҳои унвони беҳтарин амаловари ин мавсим: Иломҷон Баротов, дастаи Истарафшан, Шервонӣ Мамадшоев, бошгоҳи клуби марказии варзиш Артиш ва Манучер Ҷалилов, дастаи Истиқлол. ҳар се онҳо бозиҳои ҷолиб нишон доданд, ҳар се онҳо шумораи зиёди голҳо ба самар расониданд, аммо танҳо як нафар ғолиб эътироф мегардад. Ва акнун мебинем наворҳои ғолиби ин номинатсияро. Итак, лучшим нападающим высшей лиги Таджикистана становится Илҳомҷон Баротов. Илҳомҷон Баротовро мо ба санад даъват менамоем беҳтарин амаловари мавсими 2020-ро. Сар аз соли 2010, яъне дар давоми 10 соли ахир, беҳтарини нишонзани ҳар мавсим намояндагони танҳо як даста Истиқлол мегардиданд. Дар ин мавсим бошад яккатозии онҳо хотима ёфт, чун ҳамлагари Истарафшан Илҳом Баротов тавонист ки 18 гол ба самар расонад. ва медонед, дар таърихи тоҷикистони соҳиби Истиқлол қаблан буд як намудаи дигар Истарафшан ки беҳтарин нишонзани мавсим гардида буд, он бошад соли 1995. ҳоло худи Илҳомҷон хотиррасон мекард ки буд он нафар? Зокир Бердиқулов ки 45 гол ба самар расонида буд ва то ба ҳол ин нишондоди рекордӣ аст, яъне ки ҳеҷ кас пас аз ҳамон рекорд ин нишондодро ҳатто такрор карда натавонистааст. мо муборакбод менамоем Илҳомҷон Баротовро барои ин нишондод, чунин ҳунарнамоии воло. ва Илҳом, 18 гол. аз байни 18 гол кадомаш барои шумо хотирмон буд ва кадомаш ба фикри шумо беҳтарин буд? ин 18 гол ба хотири ман ҳамаш хотираӣ буду, лекин голе ки ба Файзхан сеюм гол задем бисёр ба хотири мо сад шуда мондагӣ. Чӣ вижагӣ дошт, чӣ ҷолибия дошт ҳамон гол? голе ки дуртар шудагӣ буд, қариб ки аз маркази майдон буд, агар хато накунам. 35-30 метр буд. 35 метр. қаблан чунин гол зада буде дар лигаи олӣ ё на? Дар лигаи якум ман дида будам. Дар лигаи олӣ чӣ? Не, дар лигаи олӣ якумин бор.
муборак бошад Иломҷон, беҳтарин воқеа натиҷаҳоро нишон истодаед. Чанд сол пеш беҳтарин ҳамлавари дастаи Истарафшан дар лигаи якум, ҳоло бошад беҳтарин ҳамлавар дар дастаи Истарафшан ин дафъа бошад танҳо дар лигаи олӣ. Ба Илҳомҷон Баротов ҷоиза муборак бошад. Ба шумо комёбӣ ва муваффақият дар мавсими навбатӣ хон ҳастем. Подожди, Мехровар, у меня есть еще один сюрприз для Илхомджона Баротова. У меня есть еще одна награда, и эта награда вручается Илхомджону Баротову как лучшему бомбардиру 2020 года. Мы вас поздравляем, у вас теперь 2 награды. албатта 18 гол ва ӯ беҳтарин нишонзани мавсими 2020 гашт. Дар ин мавсим 2 ҷоизаро акун соҳиб мешавад Илҳомҷон Баротов, беҳтарин ҳамлагар ва беҳтарин нишонзани мавсим. Муборак бошад. Поздравляем. Как мы уже говорили, тренер – это одна из важнейших и ключевых позиций в футболе. Тренер – это человек, который из простого мальчика или девочки делает звезду, делает чемпиона. Истинный футбольный тренер – это человек, который не только должен быть опытным наставником, но и оставаться при этом чутким и лояльным другом, товарищем и иногда даже отцом, родителем. С минуты на минуту мы узнаем, кто стал лучшим тренером высшей лиги. А сейчас посмотрим список номинантов. Рӯйхати муддаёни унвони беҳтарин мураббии мавсим чунин аст: Виталий Левченко Истиқлол, Сергей Житский клуби марказии Варзиши Артиш ва Аслиддин Ҳабибуллоев Хатлон. Акун номи беҳтарин мураббии солро хоҳем фаҳмид. Таваҷҷӯҳ мекунем ба экран. Итак, лучшим тренером высшей лиги становится Виталий Левченко. Важно отметить, что и в прошлом году Виталий Левченко был признан лучшим тренером высшей лиги. Только тогда он руководил футбольным клубом «Худжан», а в этом году он признается лучшим во главе футбольного клуба «Истиклол». Оно и понятно, команда показала отличный результат и досрочно стала чемпионом страны Мехровар. Кстати, в следующем сезоне «Истиклол» первый раз будет выступать в групповой стадии Лиги чемпионов АФК. ва умуман бошгоҳи Истиқлол аввалин дастае хоҳад шуд, ки дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳо баромад мекунад ва ин албатта омили хушҳолкунанда аст. Виталий Левченко феълан дар кишвари Украина қарор дорад ва мо имкон дорем ки бо ӯ дар тамос шавем. Аз ҳамкоронамон хоҳиш менамоем ки моро бо ӯ пайваст кунанд. Виталий Геннадьевич, здравствуйте! Мы поздравляем вас! Вы второй год подряд становитесь лучшим тренером. В прошлом году вы руководили Худжаном, в этом году Истиклолом. Расскажите, пожалуйста, в чем секрет успешного тренера? Прежде всего, тренерская работа заключается в достижении результата, положительного результата его команды. Поэтому, если команда прогрессирует с этим тренером, добивается результата с этим тренером, то, естественно, наверное, и болельщики, и специалисты футбола видят это, признают это
И, наверное, поэтому и выбирают лучшего тренера. Мое такое мнение. Вот. Итог всей тренерской работы – это результат. Поэтому если тренер добивается результата, то, естественно, существует такая номинация, и выбирают лучшего тренера. Мы поздравляем вас еще раз и желаем вам успехов уже в групповой стадии Лиги чемпионов АФК. Спасибо большое. Вас хотел бы поздравить с наступающим Новым годом. И всех болельщиков в Таджикистане хотел бы поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать им как можно ярче и с положительными эмоциями встретить этот Новый год, потому что старый год был очень проблемный год, очень тяжелым годом. Столкнулись с разными, кто-то из близких, у меня у друзей очень много было потерь, поэтому, да, хотелось бы пожелать нашим болельщикам здоровья и чтобы Новый год принес им только положительные эмоции. Спасибо большое за поздравления, всего доброго. сразу фикр мекунам ки оло мо метавонем ки ба номинатсияи дигар ҳам таваҷҷӯҳ кунем. Номинация «Бехтарин бозингари хориҷӣ». Итак, а теперь пришло время определить лучшего среди наших звезд из-за рубежа. В номинации «Лучший иностранный игрок» представлены инак номзадони ҷоизаи беҳтарин бозингари хориҷии чемпионати Тоҷикистон Алексей Ларин муҳофизатгари Истиқлол, Коая Готсон дарвозабони Хатлон ва Нодирбек Иброимов аз дастаи клуби марказии варзиш Артиш. акнун мебинем ки аз миёни се нафар кадоме ғолиб мегардад, чун ҳар се онҳо дар як мавқеъ бозӣ намекунанд. яке дарвозабон, дигаре муҳофизатгар ва дигаре бошад ҳамловарӣ канорӣ. мутаваҷҷеҳ мешавем. Итак, лучшим иностранным игроком высшей лиги признается легионер Алексей Ларин, выступающий за Истиклол. Алексей в этом сезоне был стеной и опорой столичной команды, совершенно заслуженно получает награду лучшего легионера чемпионата Таджикистана 2020 года. Поздравляем Алексея! Алексей Ларин ба мисоли дигар нафароне ки берн аз кишвар ҳастанд, мо имкон дорем ки бо ӯ пайваст шавем. бори дигар дар тамос ва Ҷамила Алакай саволҳои худро омода кардааст ва фикр мекунам ки коргардон ҳам омодаанд ки моро бо ӯ пайваст намоянд. Итак, Алексей на связи. Здравствуйте, Алексей. Поздравляем вас. Вы признаетесь лучшим легионером чемпионата Таджикистана 2020. Следующий сезон должен быть насыщенным для вас и вашего клуба. Какие у вас ожидания и предвкушения от выступления в Лиге чемпионов Азии? Предвкушение, ожидания самые волнительные. Побыстрее хотелось бы начать уже этот турнир. И, конечно же, надо сначала хорошо подготовиться к нему. Но я думаю,
мы будем готовиться так, чтобы выступить достойно и, там, так сказать, прославлять таджикский футбол в Азии. Что ж, поздравляем вас еще раз и ждем вас в Таджикистане. Ну что, Мехрувар, десерт мы оставили напоследок. бале лаҳзаи ҳассос муҳим ва шояд ки асосии ин чорабинӣ муайян кардани беҳтарин бозингари сол дар тоҷикистон ва ростӣ на ман на ҷамила то ҳол намедонем номи беҳтарин бозингарро дар мавсими 2020 ва барои муайян кардани он чӣ кор бояд кард айни замон? Узнать имена номинантов. В номинации «Лучший игрок года» представлены Эхсони Паншамбе, футбольный клуб «Истеклол», Инкомджон Баротов, футбольный клуб «Истаравшан» и Фатхуло Фатхулоев, футбольный клуб «Худжанд». дӯстони азиз, ҳоло якҷо бо шумо хоҳем номи беҳтарин бозингари соли 2020-ро дар тоҷикистон фаҳмид. мутаваҷҷеҳ мешавем ба экран. илоҳиҷон Баротов, ҳамлавари дастаи Истаравшан дар соли 2020 беҳтарин бозингар дониста мешавад ва мо ғолибро ба саҳна даъват менамоем. бори дигар марҳабо ба саҳнаи мо, чунин аввалин баромади шумо нест. ва дӯстони азиз, медонед ин лаҳзаи таърихӣ аст, чун ҷоизаи беҳтарин футболбози сол сар аз соли 2003 дар тоҷикистон роҳандозӣ мешавад ва аввалин бор аст ки футболбоз аз бошгоҳи Истаравшан дар ин номинатсия беҳтарин дониста мешавад. муборак бошад Илҳомҷон, мавсим бемиёяд муборок барои шумо. чӣ гуфтаниҳое доред? чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифтааст? ман аввалан миннатдорони худамро ба командаи Истаравшан мерасонам, ба футболбозони шаҳри Истаравшан мерасонам, ки о маро дастгирӣ карданд, ман беҳтарин шудам. танҳо футболбозон фикр мекунам ки мухлисони Истаравшан ҳам новобаста аз он ки маҳдудиятҳо барои иштирок кардан дар бозиҳо вуҷуд доштанд, фаъолона берун аз варзишгоҳ ҳам шуморо хуб дастгирӣ мекарданд. бисёр хеле ки шумо медонед, мухлисони Истаравшан дар Тоҷикистон бояд 10 команда бошад. мухлисони Истаравшан бояд якум меистанд. во мара варзишгоҳ беҳрум бошадам, моро дастгирӣ карданд. ман миннатдорони худамро ба мухлисони Истаравшан мерасонам. Ну что ж, настало время вручить нашему лучшему игроку года награду. Для вручения награды лучшему игроку года на сцену приглашается вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов. бори дигар ҷоиза ба Илҳомҷон Баротов муборак бошад ва чун ин хизмати ҷанбастии барнома аст, мехостем ки Алишер Урунов, ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, аз мавсим мухтасар натиҷагирӣ кунанд. мехостам аз номи
محترم رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، کل مسئولین ساحه، کل مخلصان، همه جایزه داران که امروز برای جایزه های بهترین های سال موسم 2020 سرفراز گردیدند تبریک و تهنیت نمایم و باوری کامل داریم و امید از آن داریم که موسم 2021 باز هم از موسم سپری گشته با برارتر میگردد و کل مردم شریفی تاجیکستان با مخلصان ورزش با مخلصان فوتبال در سال 2021 در نوبت اول تندرستی و کامیابی های بی‌نظیر تمنا داریم، زیرا سال 2021 به همه ما به سرزمین عزیز ما سال تاریخی می باشد، سال جشنی. تاجیکستان عزیز ما 30 سالگی استقلالیت دولتی خود را قید میکند و ما امید از آن داریم و تمام کوشش را به خرج میدهیم که در این سال جشنی فوتبال بازان تاجیک به نتیجه های نظررس نائل گردند و من فکر میکنم نابسته از آن که در کدام موقع در جدول مسابقه دسته استرافشان جایگیر شده باشد به همه مخلصان معلوم است و شاهد آن گشتیم که خود الهام جان در موسم گذشته تا چه اندازه برای دسته خود و عموما برای نتیجه که دسته استرافشان رسید، یعنی موقع خود را میان دسته لیگ اولی نابسته به آن که بعد از 4-5 دور مسابقه خیلی در وضعیت دشوار قرار داشت دسته استرافشان، توانست با بازی خوب با مهارت خوب کلاً همین وضعیت را تغییر دهد و ناگفته نماند که همه آن نامزدایی که به عنوان بهترین بازیگر سال پیشبری کرده شدند بودند سزاوار همین عنوان می باشند، ولی با نظر داشت آن که خیلی که من قید کردم الهام جان توانست با بازی خوب کلاً نتیجه بازی یک دسته را دیگر کند، تامین کند. از این لحاظ مسئولین ساحه اعضایان کمیسیون به خلاصه آمدند که الهام جان براتو بهترین بازیگر سال در 2020 دانسته شد. برای تقویت سخنهای الشیر اوموف باز یک چیز دیگر اعلام میکنم که وقتی که ما در شهر سرافشان بودیم در یکی از بازی‌های استرافشان، اگر اشتباه نکنم ضد لوکوموتیو پامیر بود، نوبسته از آن که در کدام موقع قرار داد الهام براتوف خود در داخل میدان است بیرون از میدان هم باشد، فقط یک چیز میگویند: توپ رو به الهام ده، توپ رو به الهام ده. مبارک باشد. باوری کامل دارم که موسم نوبتی نیز برای شما به مثال موسم 2020 برقرار میگردد. Поздравляем вас еще раз. تبریک. احساسی من همین که من با خودم مقصد مونده بودم که همین جایزه رو باید من گیرم. در سال 2018 بازیگر بهترین یکم لیگ شده بودم. با یک مقصد موندیم که باید ما همین جایزه رو در لیگ اولی گیریم. من مینداری خودم رو به فدراسیون فوتبال تاجیکستان میرسونم که با همین جایزه هایی که 3 تا جایزه را مدد وای کردن لایق دیدن، من بسیار میندار هستم. در نوبت اول یکی از رویدادهای مهمترین موسمی که سپری گشته ایستاده است این برگزار شدن کنفرانس حساباتی انتخاباتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که در آن باعث افتخار است و باعث سرفرازی است که همه اشتراکچیان کنفرانس یک دلانه با منصب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی رو جانبداری کردند و ما مسئولین ساحه باز باید مسئولیت خود را دوچند کرده برای پیشرفت فوتبال در تاجیکستان عزیز خود تمام کوشش ها را به خرج دهیم. خوشبختانه همه آن چاره‌بینی‌هایی که از روی نقشه پیش بینی شده بودند در سال سپری گشته از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار گردانیده شدند. از آن جمله تمام مسابقه چه میان دسته لیگ اولی، چه میان دسته لیگ یکم، دوم، چه بانوان، چه لیگ کودکان و نوجوانان، چه فوتزال، تمام بازی‌ها در سطح ضروری برگزار گشتند. من فکر میکنم که این یک اقدام خوب است، این یک دستاورد است با نظر داشت وضعیت امروزه. یگانه مشکلی همین بود که با نظر داشتی طلبات و برای پیشگیری برای حمایت حفظ سلامتی مخلصان عزیز بازی‌ها بدون مخلصان گذشتند، لیکن با وجود همین
таваҷҷӯҳ ба футболи тоҷик ба мусобиқаҳое ки дар тоҷикистон баргузор мегарданд махсусан ба чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ аз тарафи ҳатто давлатҳои аврупо ва тамоми ҷаҳон хело ва хело зиёд шуд ва мо тавонистем тоҷикистонро берун аз ватани азизи худ на фақат дар қитъаи осиё балки дар аврупо ва дигар давлатҳои ҷаҳон муаррифӣ карда тавонем. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо маросими ҷоизаспории Федератсияи футболи Тоҷикистон дар соли 2020 ба анҷом мерасад. Желаем вам, чтобы весь негатив, все плохое осталось в 2020 году, и чтобы мы с надеждой на светлое будущее шагнули в 2021 год. бо умеди боз ҳам рушди футболи меҳан мо бо шумо хайрхуш мекунем то соли дигар якҷо футболи тоҷикро пеш мебарем. Пока-пока. Сулаймонов мавқеъ зарбазани зарба